Morena whānau, please stand for our first timine. Hei tō waiake i ngā mihi a tētahi o koutou hato tīpene te aupauri nā kingi ihaka tērā waiata. E tō wai nei i ngā mihi e ki ake nei nau mai, piki mai, kake mai ki runga ki tō tātou whare e tui ho nei. Ara, kia te ana tapu ki te rangi, kia tātai hono ki te whenua, haere mai, tauti mai. Hara mai, ki te whakanui i tō tātou matua nui i te rangi. Me ona tini manaakitanga ki runga ki a tātou katoa. Ko ngā mate tua tini o te wā ki runga ki a koutou ki runga ki a hau. Ko ia nei te wāhi e tika ai ngā mihi i runga i tēnei wāhi e kia nei he wāhi mō te mate, he wāhi anō mō te ora. Korore ki tōna ingoa tapu, haere e ngā mate, haere koutou, haere. Ko rātou te hunga wairua ki a rātou, mātou, ngā kanohi ora o rātou mā, tēnā koutou, E te whare e tui honei, morena? Morena e te whānau. Tēnā koutou, e ngā manuhiri tuārangi, kua tai mai ki tēnei kōhanga o te anatapu. Tēnei ahau, te piri i whakahaere o tēnei ata, ko Neihana, e mihi atu nei ki a koutou i tēnei ata. Kei ngā tamatāne, me kaua ahau e ki ake nei he pēpi noiho, engari he tamatāne. Ngā tamatāne o hato tīpene, nau mai, haere mai, nau mai, hoki mai, e ngā tamatāne o mua o hato tīpene ki roto ki tō whare e tuake nei. Anei e kite nei, tō koutou tuahu e tū mai nei. Nā koutou. Ko te tikangara
Hei whakahoki i te mana o tēnei tēpu ou, koia nei te wāhi e tuku nei i te tinana o te karaiti, me ngā toto o te karaiti i tēnei ata. Kei ngā reo ānahera o ngā Angies kua tatu mai nei tēnā koutou. Koia nei te mapu māwhero, kikorangi ki roto i wainganu i a tātou i tēnei ata. E ngā mana, e ngā reo. Haere mai, kaua ki a te matatini o te kāhui maunga, engari ki a te matatini o te kāhui mihinare. Ara, te mihinare o te taitokerau me ngā mihi o tō tātou pihopa, o pihopa kito kia koutou, tēnā koutou, nau mai rarau mai. E hoa mā, mehe mea he mihinare hou koutou. If you are a new person to our whare here, or a new mihinare, we do things a little bit differently. However, next slide please, brother. In our whare here, we have a karakia that helps to lead our worship here in our whare. And as I give my mihi of welcome to you all, should you see these kupu in yellow, my invitation to you all is to say this with us, okay? So whenever you see the white, māku, mā māua koeri, tēnei e ārahi. If you see the kōwhai, tēnā, whakahuatia mai. Hapai? Kia tīmata tā tātou karakia e hoa mā. E te whānau a te karaiti ko tātou nei tōna tinana e mahi nei i te ao. Nau mai, haere mai, whakatau mai. Whakatau mai ki tōna ahure watapu. E mihi ana ki a koutou kua karangatia nei hei tote, hei māramatanga mo te ao i roto i tō koutou tohinga. Kia koa, kia hari, whakamoe me titia te atua, te kaiho mai o te tūmanako, te kaiho hou i te rongo. Āmine, kia hari tahi tātou, o ihu karaiti te māramatanga, te mātāpuna o te ao. Ia, te whakamoe miti i te kororia, i tonoa mai nei e te matua, hei whakahou i te ao, hei huri i te wai, hei waina, hei whakatahuri i te ngākau, kia tūtapu ai ki tōna aroaro. Ai atu o tātou ngākau. Eru, eru, eru. Whakatapua mai mātou, he waiata whakamoimiti. Ko te karaiti te wai ora, e horo e nei, e whakahou nei ngā mea katoa. Ko e a te taro te ora, hei kai mā te hunga ma te kai, hei kaha mo te manene mō ngā kai mahi. Nō reira mātou, ka tāpai ki a koe, ia mātou whakamoimiti, mō rangi nui runga nei, mō papatua nuku e takoto nei, mō ngā maunga whakahi, mō ngā puke kōrero, mō ngā taimihi tangata, mō ngā moana e hora nei. Nō runga ngā homaitanga papai katoa, tukua mai kia e o ngā rangi runga, kia tuku te puehu o papatua nuku e takoto nei, kia whakapapapo na mutu moana, kia hora te marino ki Aotearoa whānui. A te karaiti, mō ngā tūpuna, mātua, mō te hunga tapu, ngā tōtara whakamarumaru, ngā toka tūmoana, ngā kākau ahanui, ngā puna roi mata, kia te aho te māramatanga ki a rātou, kia au tā rātou moe, kororia ki te atua. E te whānau a te karaiti, i te mea kua hara tātou, whakatata mai ki te hoho i te rongo. He aroha tō tātou atua. E te atua aroha, e mohio nei ki ngā mea katoa, whakarahia mātou i roto i o mātou ngoi koretanga, aroha mai o mātou takanga ki te he, i o mātou whakaro, i a mātou mahi, tōhungi a mātou. Mā te atu e muru o koutou hara, kia mau te rongo. God forgives us, be at peace. Ia koa, kia hari, ko te karaiti te aranga, te tāroi o te riri,
Ko te karaiti te pōherenga waka, Whakapaingia te atua tō tātou kaihanga. Whakapaingia te atua tō tātou kai taurima. Whakapaingia te atua tō tātou kai hunga ki te ao whānui. Now would be time for our kids ministry to go off to Sunday school over at Tātai Hono. At the same time, I'd like to welcome our first reader up to read our lesson. Genesis 2, 4-9 and 15 to the end. When the Lord God made the earth and the heavens, neither wild plants nor grains were growing on the earth. The Lord God had not yet sent rain to water the earth, and there were no people to cultivate the soil. Instead, springs came up from the ground and watered all the land. Then the Lord God formed the man from the dust of the ground. He breathed the breath of life into the man's nostrils, and the man became a living person. Then the Lord God planted a garden in Eden in the east, and there he placed the man he had made. The Lord God made all sorts of trees grow up from the ground, trees that were beautiful and that produced delicious fruit. In the middle of the garden, he placed the tree of life and the tree of knowledge of good and evil. The Lord God placed the man in the Garden of Eden to tend and watch over it. But the Lord God warned him, "You may freely eat the fruit of every tree in the garden, except the tree of the knowledge of good and evil. If you eat its fruit, you are sure to die." Then the Lord God said, "It is not good that man should be alone. I will make a helper who is just right for him." So the Lord God formed from the ground all the wild animals and all the birds of the sky. He brought them to the man to see what he would call them, and the man chose a name for each one. He gave names to all the livestock, all the birds of the sky, and all the wild animals. But still there was no helper just right for him, so the Lord God caused the man to fall into a deep sleep. While the man slept, the Lord God took out one of the man's ribs and closed up the opening. Then the Lord God made a woman from the rib, and he brought her to the man. "At last," the man exclaimed, "this one is bone from my bone and flesh from my flesh. She will be called woman, because she was taken from man." This explains why a man leaves his father and mother and is joined to his wife, and the two are united as one. Now the man and his wife were both naked, but they felt no shame. Hear what the Spirit is saying to the church. Thanks be to God. Our psalm this morning is Psalm 65. What mighty praise, O God, belongs to you in Zion. We will fulfill our vows to you. For you answer our prayers, all of us must come to you. Though we are overwhelmed by our sins, you forgive them all. What joy for those you choose to bring near, those who live in your holy courts. What festivities await us inside your holy temple. You faithfully answer our prayers with awesome deeds. O God, our Saviour, you are the hope of everyone on earth, even those who sail on distant seas. You formed the mountains by your power and armed yourself with mighty strength. You quieted the raging oceans with their pounding waves and silenced the shouting of the nations. Those who live at the end of the earth stand in awe of your wonders.
From where the sun rises to where it sets, you inspire shouts of joy. You take care of the earth and water it, making it rich and fertile. The river of God has plenty of water. It provides a bountiful harvest of grain. You have ordered it so. You drench the plowed ground with rain, melting the clods and leveling the ridges. You soften the earth with showers and bless its abundant crops. You crown the year with a bountiful harvest. Even the hard pathways overflow with abundance. The grasslands of the wilderness become a lush pasture, and the hillsides blossom with joy. The meadows are clothed with flocks of sheep, and the valleys are carpeted with grain. They all shout and sing for joy. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and shall be forever. Amen. Now time for our next reading. He pānui tēnei, mai Corinthians, te wahanga tekau mārima, ngā whiti toru tekau mārima ki te toru tekau waru, kāti pā tekau mārua ki te rima tekau. Oti rā tētahi e ki mai, pēhetia ai te whakaarangahanga o te hunga mate. E tinana anō hoki tō rātou I nā haere mai. Kūare, ko tāu e whakatōna e kore e puta ki te ora, ki te kahore e mate. Ā ko tāu e whakatōna e hara I te tinana e puta ake āmua tāu e whakatōna. Engari, e kākono kau no te witi rānei, no tētahi atu mea rānei. E hoa atu ana hoki e te atua ki taua kākono he tinana. Ko tānei pai ai, ki tēnei kākono, tōna ake tinana. E pērā anō te aranga o te hunga mate. E whakatōkia pīrau te ana, e whakaārahia pīrau kore te ana. E whakatōkia honore kore tiana, e whakaārahia kororea tiana. E whakatōkia ngoi kore tiana, e whakaārahia kaha tiana. E whakatōhi ana he tinana Māori, e whakaārahia ana he tinana Wairua. Me me tērā he tinana Māori, te rāno hoki he tinana Wairua. E pēnei hoki te me I tuhituhia. Ko te tangata tuatahi ko arama. I mainga hei tangata ora. Ko te arama whakamutunga ka waiho hei wairua whakaora. E aha kora e hara te mea wairua I te tuatahi. Engari, te mea Māori, nō muri te mea wairua. Ko te tangata tuatahi no te whenua e mea one one, o te tangata tuarua no te rangi. Ko ngā mea one one, ri te tonu ki te mea one one. Ko ngā mea o te rangi, ri te tonu ki te mea o te rangi. Nā, kua mau nei ki a tātou te āhua o te mea one one, wai hoki ka mau anō ki a tātou te āhua o tō te rangi. O tāku kōrero tēnei e ōku taina. E kore e tāu kia riro te rangatiratanga o te atua I te tiko kiko, I te toto. E kore anō te pīrau kore e pīrau e riro I te pīrau. Whakarongo ki te kupu a te wairua ki te hāhi. Please be upstanding for our gospel hymn.
Holy Gospel according to Luke chapter 8, beginning at verse 22. Praise and glory to God. E hoa ma, one day Jesus said to his disciples, let's cross to the other side of the lake. So they got into a poti, a boat, and started out. As they sailed across, Jesus settled down for a nap. But soon a fierce storm came down on the lake. The boat was filling with water and they were in real danger. The disciples went and woke him up, shouting, Master, Master, we're going to drown. When Jesus woke up, he rebuked the wind and the raging waves. Suddenly the storm stopped and all was calm. Then he asked them, where is your faith? Kei hia tō whakapono. The disciples were terrified and amazed. Ko wai tēnei, who is this man? They asked each other. When he gives a command, even the wind and waves obey him. This is the gospel of Christ. Praise to Christ the Word. E noho, tau ki raro. May the words of my mouth and the meditation of our hearts be pleasing to you, O Lord, our rock and redeemer. Amen. E hoa mā, turn to your neighbour and say, morena. Oh, bye. E te whānau a te karaiti, morena. Ko neihana ahau, nōku te whiwhi, hei kai kaufau i tēnei ata. E ngā tamatāne o te wā, o mua hoki, o hato tīpene, i runga i ngā mihi o te taitokerau, haere mai, haere. Nau mai hoki mai ki te ana tapu. Gentlemen, I thoroughly enjoyed your recent pohiri. I cackled at te Waihoroi's kōrero to you all to return to Te Aute College and win back all of your shared trophies. But that's not the only Māori boarding school that has your trophies. Tipene, I want to remind you of 1983. Your first 15 was the undefeated Goliath of Auckland that year, beating teams such as Church College, Mount Albert Grammar, Kelston Boys, and Auckland Grammar just up the road. Your undefeated streak, however, was broken when you lost to my old kura of Hatopaora College. I only remember that because it was the last important game we've ever won. Your tumuaki Nathan Drury will agree with me coming from Manukura. Honestly, even our school trophy cabinet was shocked when the trophy came to us. Tānema, we have old students of Kuini Wikitoria, Hato Pētera, Hukarere, Hato Hohepa, and Wanganui Collegiate, tēnā koe matua Tom Ihaka. The kupu I learnt that described Māori boarding schools is ngā kura pairangi. E ngā kura pairangi, tēnā koutou. My koho this morning comes from Jesus' words to his pononga, his disciples in a storm. Kei hia tō whakapono. Where is your faith? Here at Te Ana Tapu, we're people that love Scripture. It is our marae, in which we learn about who God is and what He's like. And through Scripture and God's Spirit, we learn about what we are like and how God might want to address us, especially in storms. Transitions in life can feel like storms. Tānema, your pohiri marks the beginning of a new season in your lives. For others gathered here, a new season might mean starting a new job, entering university, or even welcoming a new pepi into the world. Beginnings are exciting, but they can also be unsettling. Leaving home for the first time, leaving mum and dad, stepping into an unfamiliar workplace, or even grieving the loss of a loved one, these moments can feel like waves crashing against you. This is exactly what happens in Luke's Gospel. The disciples are caught in a literal storm on the moana. And maybe as you sit here today, you might be in a storm too. A storm of stress, of grief, and uncertainty. And if that's you, this question of Jesus, kei hia tō whakapono, is not just a rebuke, but it is an invitation to see who is in your boat. This story begins in a poti, a boat. The boat carries rich symbolism. God's church has been described
as a boat. This boat looks nothing like the luxury boats on the viaduct. If you've been in ministry long enough, you'll learn that often the church feels like a dinghy. A dinghy is small, fragile, and easily tipped over. The dinghy is often tipped over by outside controversies, storms of division, sexual abuse cases, and so much more. It is in this boat that Jesus chooses to be seated with his disciples, his students, his ākonga, that he deeply cares for. As the boat sails the weather, unexpectedly it changes, and the boat fills with water and with rage. The disciples, in a panic, wake Jesus to say, "Master, Master, we're about to die." The disciples, they were fishermen. Great fishermen usually have good judgment around weather conditions, so it's highly unlikely that they were just rorirori, crazy, and purposely got into a boat to go into a storm. The storm was unexpected, similar to the storms that seem to find us first. And where is this Ihu? Where is this Jesus? Jesus is napping. The man is sleeping on the job. I've been on a few failed fishing trips on the way te mata, and if you want to lose friends quickly, you fall asleep on the job. You could imagine their disappointment. Our lives are in danger, and this guy is taking a nap. Maybe you have felt like that before. Maybe you've wondered, God, do you even see what I'm going through? And God, why do you seem silent? Jesus was likely exhausted. He was teaching in Galilee, and like most kaiako, like most teachers, especially those that are here with us this morning, teachers need a break from people and mahi. Jesus' asleep is not a sign of neglect. It is a sign of deep trust. He sleeps because his whakapono, his faith, is in the goodness and care of his Father. This morning we heard Psalm 65 verse 6. It says, "Lord, you still the raging of the seas, the roaring of the waves, and the clamor of the peoples." These aren't just words to Jesus. They are promises about who God is, what God has done, and what God can still do today. And Jesus embodies this trust by resting in the middle of the storm. The reading from Genesis said that God made the earth and the heavens, when no plant of the field was yet in the earth, and no herb of the field had yet sprung up. The created does not control the creator. God controls the created, and Jesus is resting in that belief. A few years ago, my wife and I had just delivered someone from spiritual oppression. One kōtiro said, "Neihana, I feel like some unknown wairua is still here. We should pray more." I said, "The only wairua here is the wairua tapu. We will all return to our rooms to go to sleep." I don't think I dismissed her suggestion, and here's why. I wanted our leaders to trust God together. There comes a time for our action, to have that conversation, to push that door and pray together. But there comes a time where we must let God be God and do what we cannot in our own strength. And Jesus taught his disciples this in a storm. That divine care never takes a break. Divine care never takes a break. God deeply cares about us and watches over us, whether we're asleep or awake. E te iwi, kei hea tō whakapono. Kei hea tō whakapono. In the disciples' distress, Jesus does more than just calm the storm. He calms the taiao. Notice the story is not called Jesus Stops the Storm. And that's because Luke believes that storms, they still exist. Sin and death, disagreement, they all still have a grip on us and cause distance between us, our whānau, our friends, and with God. In fact, God has never promised that our lives would be empty of pain and disappointment. And anyone who tells you otherwise is not teaching about a true walk
with God. There are stories in this whare that bear the scars of struggle and suffering that comes with whakapono. However, what God does promise are resources to journey through the raging waves. And one is through Jesus himself, through the wairua tapu. This Jesus is one that sits with his disciples in a storm. Luke is wanting us to see that Jesus' power is displayed in the storm as well as outside of it too. Did you notice here that Luke does not record the specific words Jesus used to rebuke the storm? As Māori and as orators, we're often interested in the craftiness of kupu, of words, whakatauki, karanga and whai kōrero. This week is Te Matatini, the Olympics of kapahaka, and you will see these aspects of karanga and pūrākau on display. But in Luke choosing not to quote Jesus' kupu of rebuke, we're not to focus on the awesomeness of Jesus' words, we're to focus on Jesus' authority as the word. That is, Jesus is God's active power. And as mihinare, we pray the Lord's Prayer. And in the first line, Jesus says, E tō mātou matua I te rangi, our Father in heaven. If we want to know what God the Father is like, we look at Jesus. He is the Word, the visible expression of God. He atua, he tangata, aihu karaiti, he atua tangata. Jesus is showing his disciples that he is not some ordinary kaiako walking along the beach. He is this and so much more. Up to this moment, Jesus' disciples likely knew him as Jesus the kaiako, the teacher. Last week, Reverend Waiora introduced us to Jesus the teacher. She taught about the Beatitudes. Jesus the teacher reimagined Moses' 10 commandments from prohibition, that is, thou shalt not statements, to invitational statements, such as, blessed are those who. My favorite beatitude being, blessed are those who support the Vodafone Warriors. Amen. Amen. This is our year. Kei he tō whakapono. Kei he tō whakapono. But Luke wants us to see in this story that Jesus is a teacher and a savior. And we feel this in the moment after Jesus calms the storm. He saves their life by bringing order and peace to chaos. His disciples are overwhelmed with wonder. They tremble with fear. And we feel this with the question that often ignites our journey of whakapono, which is this. Ko wai tēnei. Who is this? Who is this that commands even the winds and water and they obey him? This question is one that Christians have contemplated for thousands of years. And it strikes me that Jesus used a life-threatening situation to reveal himself as their Savior, and one that we can depend on too. He is able to transform any person that chooses to turn to him. E te iwi, kei hia o tātou whakapono. Where is our faith? To finish, I want to end by sharing about how a storm shaped one person's life. In the 19th century, Spafford lost his 4 daughters when an ocean liner sank in the Atlantic. Only his wife survived. She sent a cable to her husband which said, "Saved alone." Here was a storm that overwhelmed him. But what did the saint write as he contemplated what happened? In the first part of this well-known himene, this well-known hymn, it says, "When peace, like a river, attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well, it is well, it is well with my soul." This question from Jesus, kei hia tō whakapono, is an invitation to trust God, whatever our lot. It is a means of reconsidering, have we invited God or trusted friends into the storm of our situation? And finally, as a church community, as te ana tapu, have you noticed someone in a storm right now that perhaps
you have ignored. E te iwi, kei hia, tō whakapono. I te ingoa te matua, te tama, e te wairua tapu. Amen. Thank you, Rev'd Neihana, for your word. Whānau, let us stand and affirm our faith with he tikanga whakapono. Ko koe te atua tapu te Kino atua no te mana te ihi Te wehi no te ao te mauri Te ora no te katoi te rangi te whenua ko koe tonu Te atua ko koe te māramatanga o te au i te ahora koe i roto i te puri kia pota ke tau tamako ihu kara e ti he po toko manoa mo te ao ko koe tonu te atua ko koe te wairua tapu ko koe takurako ko koe taku toko ko koe taku oranga ngā koe ko koe tonura he atua kororia kia koe. Now is time for our collect. Let us say together the English. It's up on the screen. Almighty God, you have called us to serve you, yet without your grace we are not able to please you. Mercifully, we grant your Holy Spirit may in all things direct and rule our hearts, through Jesus Christ our Lord. Amen. Now's time. E noho e te whānau. Thank you, Selwyn. Morena he te whānau. For the prayers this morning, when I say the words e te atua aroha, the response is whakaronga mai ki tā mātou inoi. Me inoi tātou. Loving God, we pray for your church across the world. May we be a church of deep trust and faith in you in whatever storms we find ourselves in. Where there is persecution, we pray that you would give our church, the church, strength. Where there is suffering, may we be your hands and your feet, people of compassion. Renew us in our calling to follow Jesus and to trust God. E te atua aroha. We pray for our world, which can seem overwhelming and scary at times. We pray for situations of conflict, of war. We think of Gaza in the Middle East, Ukraine, DRC, many other places where there seems to be so little hope. And we can only lift up these situations and pray to you, your kingdom come, God, your kingdom come here on earth as it is in heaven. We pray also for situations that seem so challenging in our own communities, in our own whānau. We pray where there is addiction, where there is
suffering and sickness. We pray for whānau struggling to feed their kids. Lord, may we be a church that supports our communities. May we learn to trust you and we give you these situations. E te atua aroha, whakarongo mai ki tā mātou inoi. We pray for your church in New Zealand, particularly in this time of division around Te Tiriti o Waitangi. We pray that your church would embody the hope and the possibility and the vision of this covenant. May we be a city on a hill that the country can look to and say that, yes, this is what it can look like. Would you inspire us and strengthen us to live out this covenant? E te atua aroha, whakarongo mai ki tā mātou inoi. Finally, we pray for the St. Stephen's community here this morning. We thank you for them. We pray your blessing over the students, the kaiako, all the kaimahi, all of the community supporting this kaupapa. We pray that you would bless this whole endeavour. We pray that they would feel welcome here today and wrapped in our embrace and our aroha. E te atua aroha, whakarongo mai ki tā mātou inoi. I'll end with a final prayer to which you can respond Amen at the end. God, you shape our dreams. As we put our trust in you, may your hopes and desires be ours, and may we be your expectant people. Amen. E tū e te whānau. Tēnā koe sao. Kia whakapaingia te karaiti te ariki o te rongomau. E tūraki nei ngā tauārai o kia tauterangi Māori o te atua kia koutou. Kia whakapaingia te karaiti e tūtui nei a tātou. I will now invite you to share the peace with your neighbour next to you. Either share the peace with just a peace, or shake their hand, give them a nafi. Kia koutou. Waitangi Māori e hoa. What I want
Kia ora tātou. He noho. Ka tai mai ki te whakawhetai nui. We've now come to the great Thanksgiving. E hoa mau, wherever you see the kōwhai, tēnā whakahuatia ake mai. E te whānau a te karaiti, kua ara a te karaiti. E pono tonu, kua ara, whakarea o koutou ngākau ki te rangi. Kei reira nei te karaiti, kei tōna, kia whakapaingia te atua. E mea tika kia tāpaia te whakapai, te whakamoimiti. Kia ora rā tamariki mā, haere mai. Ko te hari mo tō mātou whakaoranga e te atua o tua whakarere, i te tuku whakawhetai ki a koe i roto i a ihu karaiti. Hai son. Pāo hoana tau kupu ki atia ho te mārama nā kā mārama. E tia hotonu nei tō māramatanga i roto i tō mātou pūri. Nau i pau te mauri ora mo ngā mea katoa. Nau hoki mātou i waihanga ki te whakarongo ki tau kupu ki te mahi i tau i pai ai. Kia eke ai ki te taumata o tōu aroha, he mea tika kia whakapaingi a koe. Nau i tono mai tau tama, hei ara whainga mā mātou, hei pono e manako hia ana e mātou. I tuku o mai e koe tau tama kia whakamatea hei toha i te ora. Hei wewe te i o mātou hara, kua unuhia o mātou he e tōna ripeka. I tono a mai tō ai ruatapu, hei whakakaha, hei arataki, hei whakatūpato, hei whakahou i tau hāhi, wai hoki i tēnei rōpū whakātu e karapoti nei a mātou, ka tōnari te ki ngā whetū te tai e te tatau, ka whakamoimiti mātou i runga i te ngākau aroha, i te ngākau hari, mō e waihanga i karanga i a mātou. E te atua tapu rawa, mahi tohu, tino tapu, tino tika, no te kororia, no te purotu, kororia ki a koe, e te atua, te rungarawa. E te tino tapu ka whakapaingi a koe i roto i tautama i tuahune ki te horo i ngā wai o ana akonga, te tohu o te kaimahi tūturu. I te pō i mua i tōna matenga, ka tango ia i te taro, ka tuku whakawhetai ki a koe, ka whawhati, ka hoatu ki ana akonga, ka mea, tango hia, kaenga, ko tōku tinana tēnei, ka hoatu nei mō koutou, meinga tēnei, hei whakamahara, kia hau. Ka mutu te hapa, ka mau ia i te kapu, ka tuku whakawhetai ki a koe, ka hoatu ki a rātou a ka mea, inumia tēnei, ko oku toto te kawenata hou, i whakahekia mō te katoa hei murungahara, meinga tēnei, hei whakamahara, kia hau. Nō reira mā tēnei taro me tēnei waina ka maumahara mātou ki au paenga ki a mātou. Te atua o ngā wā katoa, e maumahara na mātou ki tau tama, ka whakawhetai mātou mō tōna ripekatanga, me tōna ranga mai, ka whakamanamana mātou mō tōna whakareanga, ka tūmanako ki tōna heiringa mai runga i te kororia, i roto ia, ka mautonu mātou ki a. Whakahangia i hoto wairua tapu mea tia tēnei ko te tinana tonu, tēnei waina ko ngā toto tonu o te karaiti kia tū hono ki tōna tinana, kia uai mātou ki roto i te whakapono. Karaiti, tui a mātou, tui a ki te mamae, tui a ki te tūmanako, tui a ki te oi. Kei a koe te tapu o te rangi, te orokohanga rāno, te ao, te tīmatanga, te otinga, te arepa me te omeka. Kei a koe te whakapai, te kororia, te aroha, i tēnei rā, i tēnā rā, mai a mātou, mai te katoa, i konei ngā wāhi katoa. Āmene. Wākona nei tātou e tō tātou ariki. Ka inoi tātou. E tō mātou matu i te rangi, kia tapu tō ingoa,
Kia tae mai tō rangatiratanga, kia me te ato e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, o mai kia mātou ai nei he taro mā mātou mo tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou. Aua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakorangi a mātou i te kino, nō hoki te rangatiratanga, te kaha me te kororia, ake, ake, ake. Te tinana o te karaiti i whatia mō tātou. Oia, te taro o te oro. I maringi o na toto hei murunga hara. Ara mai te karaiti i te mate. Haere mai e te kāhui a te atua, tangohia e nei kai rangatira a te karaiti. E te whānau, this is now my invitation if you would like to take part in our kaihapa, our hakari tapu, tēnā nau mai haere mai ki tō ahurewa tapu. This morning we will have 2 stations, one on this side, another one on this side. Considering this tuahu here, this altar actually belongs to Hato Tipene, I will minister from this tepu here. I will stand in the middle, I will offer te taro o te ora. Should you want it, please make that really clear with your hands open, okay? Or like this, okay? Hey, kia ora san, taiho, kei te tohu tohu atu. Okay? If you are welcome to have the taro, if you would like to, tēnā huakino o ringaringa. If you are not keen to and you would just like a blessing, please make this action here. This just makes it really clear for me, and I will easily just guide you to your next stations. Secondly, ki te hiahia koutou ki ngā toto o te atua. Should you wish to take part from the big chalice, they will be offered on both sides. Please communicate to the person that's serving them that you would like that. If you would like a small cup instead of wine, that's my son. If you would like a smaller cup, please communicate that with our servers this morning. We have waina and we also have grape juice, non-alcoholic beverages this morning. Please just make sure you communicate that. A couple of weeks ago, someone had asked for ngā toto o te ariki, and actually asked for grape juice, and ended up receiving wine accidentally. Let's not make that hapa this morning, okay? E te whānau. Hara mai ki tō tātou ahure watapu. Hara mai o. Tina no te karaiti. Amen. Kari, te tina no te karaiti. Amen. Te tina no te karaiti. Amen. Toto to tātou ariki. Amen. Toto to tātou.
turned away, called us back. You gave your son to share his life, freed us from our sin, the perfect sacrifice. With all the faithful who rest in him, with angels and all of heaven, we proclaim your name, we give you praise and say, Te mana me te kaha, ki tonu te rangi me te whenua, I tōu karoria o hana I runga rawa. You overcame, defeated death. You made us holy. You made us yours. You sent your spirit to give us life. With all the faithful who rest in him, with angels and all of heaven, we proclaim your name, we give you praise and say, Tapu tapu, he tapu te ariki, te atua o te mana me te kaha, ki tonu te rangi me te whenua, I tōu karoria o hana I runga rawa. Tapu tapu, he tapu te ariki, te atua o te mana me te kaha, ki tonu te rangi me te whenua, I tōu karoria o hana I runga rawa. Tapu tapu, he tapu te ariki, te atua o te mana me te kaha, ki tonu te rangi me te whenua, I tōu karoria o hana I runga rawa. Ino e tōna
Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Pai. Okay. Alright. Kia ora tātou. Kua tata ki te otinga o tā tātou karakia I tēnei ata. Ngā inoi mō muri I te hapa. Before I complete the prayer after kai hapa, could I just invite the person with the taonga to bring that forward that's asked for a blessing? I'll just ask you both to just sit at the front here. Haramai, come. The request is a blessing of a taonga this morning, which I'll do very shortly. Haramai, come have a seat. Tātou katoa. Whakapaingia te atua e whakamine nei a tātou. Whakamoimititia te atua kua kotahi nei tātou. Whakapaingia te atua e hohou nei I te rongo. Whakamoimititia te atua ko ia te tūmana ko te here kore. Whakapaingia ia kua hora nei tāna kupu. Whakamoimititia ia ko ia nei te aroha. Whakapaingia ia nāna nei tātou I karanga. Waihanga tia mātou kia rite ki tauake te āhua. Manako hia e te atua a mātou whakahere, whakamoimiti. Tauroro, takuroro, ama. Tēnā, come and bring your taonga and leave it with me over here. Kia ora rā. Manaia. Come stand next to me. All right. Before I end with the final blessing, I'll just bless this taonga first, and then I'll bless the people second. Kia inoi tātou. E te atua ora nei mātou au pononga e tūwhakaiti nei I tēnei rā nui. E kōrero ana mō tō mana I tō kaha I roto I te tūpuhi. Anei he taonga ki āhau. Hei taonga ki ā koe, I runga I tō ingoa tapu. Kia whakawātea hia, kia whakamāhoki I tēnei taonga, kia uru atu ko tō kaha, ko tō mana I te ingoa, o te matua, o te tama, o te wairua tapu, aia nei a āke tonu atu. Āmene. E te whānau a te karaiti, haere mai haere, ki te ao whānui I runga I te rangi Māori e kia maia, kia kaha, kia u ki te mea tika, kaua e utua te kino ki te kino. Engari manaaki tia ngā hunga e tū kino ana I a koe. Kua riro mai nei I a koutou te mārama, tēnā, tō haina ki te ao. Āmene. E tū mō tā tātou himene whakamutunga.
haere I rungi I te aroha, haere I runga I te rangi Māori. Āmene. Ka haere mātou I rungi I te ingoa o te karaiti, kororia ki te atua. Whānau, please feel welcome to come next door and have a cup of tea with us. Or if you feel the need for prayer, our clergy will always come and pray for you in the Lady Chapel next door. Thank you. Thank you, Eru. Thank you, Neihana. Just for the whānau that are here today, of course, we've got Tiffany here. They're going to see the Warriors game at 1:30 in Puki. So we're going to try and have a quick transition if we can. So if we just cut the talk, go straight into the marae, that would be much appreciated. Tiffany are going to have a photo here. They've asked for one of those. So if we can just carry on the talk on that side. Tino pai. Kia ora. Kia ora, Yes.